Tibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang may tampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Anya, agkalay sa kayaon. Uwan nanang, agkalaysa kamin Taditan tumad lang ti turong na. Kasanong agkalay sa kayaw, kat awan pa'y masnup at trabaho. Ura yun nanang. Sana bali tamakipagnaad kami mat dito'y balay. Apay, masikog kakadain perlita, Taga-pura kayo ng agkalay sa. Uwan nanang. Ay, Mala, mapan kaming tao, iya balayaw. Tapag sasaritaan tayo ti kalay sayaw. Kay kumanagapura, di nasaysaya at kumaaplan when nyo pa'y ti amay. Tay kunanangarudan iti pagsasao. Sakbay ang mga asawa ka, ag plano ka pa'y nga umuna. Un nga rod, Nagapurada mo tang masikugaw ni Perlita. Iso anas ka ngagkalaysadan. Tamadi mo't dumakkel ti tiyan ni Perlita kat saan na pa yan nagkalaysa. Mala, agkalaysa kayo nga rudan. Agyaman tatang. Ita tanang asawa kan Orlando. Naskal ngagsapol kan iti panggadam. Ta saan mo't amabalen ti kasta nga istambay kalatan. Awan nga rod mabiro ka katrabaho nanang. Ay sos, di ka agpili iti trabaho. Taawan mo't nalpas mo nga adal. Tinaskaan kat adda trabaho. Basta nadalos lakit day. Agtrabaho aktuan, wadan to masapulak. Orlan! Iso papakpakan kami pa'y lakada kayo Ta imbag to lang no makasapulak iti panggadak. Lalaki ti anak ta, Orlan. Uwen, lalaki. Karuprupak launay. Ta sino kumati karopro na nga, no di sika. Mabalin mo ka nun ti Warrington Bigat Perlita. Uwan nanang. Kag, adda pagbayad yaw dito ospital. Awan nga rod nanang. Ay, daytan ti bagbagak. Tadi kay nagsagsagana. Amin akasapulam dito'y Perlita. Siya, tinagasgastaws. Nanang. Takasanaw, di kay mat nagsalukag. Ita, tandan anak yaw. Naskain asumina kayaw. Anya? Una, in kay man kita iti pagabangan yaw. Tadyak kayat ngagnaid kayo pa'y dito'y balay. Ni tatang mat. Kasla di anak. Sumina kayo Adda nga ro din pamilyam. Di masapul mat asumina ka. Iti kasta, amom ti awan ken adda. Anya? Ay, agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Sige, sangaribo lang ang tiabang yo dito'y basit abalay ko. Nalakadaytan. Ken pagsayaatan na, takabukbukudan niyo. Sige nga rot, Edith. Kat agyaman na. Umakar kamin dito Sige. Ngam saan ka kumanga agsinger iti advance payment Tawan pa'y kwarta. Ngam di ka agdanag, agbayad ak tumatla. Una, basta jak kayat akanayon amadilay ti panagbayad niyo. Ngamin nalakamat ti abang nyo dito. Tarumbang kuma at 3,000 ti abang day ti abalay. Ngam gaputam amo kayo, iso nalaka. Agyaman kami nga rot no kasta. May mayat nga agpaiso ngay malis tayon kada baby dito Nataltal na ti panunot ko dito No ngamin iji balayo. Nakakusilip akanayon ni nanang mo. Sa nga ribo ti abang tayo dito Orlan. Iso amasapol nga igaud mo ti agtrabaho. Tapno adda maibayad tayo. Uwen, ang damat kiti pagtrabaho ak inton bigat. Sumurot ako na makikarpintero ko ni Pare Dalmas. Tanay. Agbisin tayo no awan trabaho. Uwen, bakit? Bayam ta igaad ko ti agtrabaho. Ay na, mabisin ka manin anak.
Sapay na ibuson ti gatas mo ati timplaan. Di ka mat nga rod maipaayan iti gatas anak ko. Tawan mo ti rumwar iti barokong ko. Ala, huston anak, di ka nagsangit Ay nak mangiremedyo iti gatas mo. Napay day tapaw. Ay ni, ada kayo mat gayam nanang. Huston baby. Nasaya, tanagsardang iti panagsangit na. Mabisin ngamin nanang. Kutaman gatas na. Ay kat pa di diyam Awan nga rod tubog ti barokong ko. Anya? Ay, adto iti kwarta. Ingka gumatang iti gatas na. Agyaman ak nanang. Mabainak ka ni nanang mo, Orlan. Yamin, uray kas di masursurun ka data. Inikanak pa'y lang iti igatang ko iti gatas ni baby. Kasya talaga ni nanang. Nalaing la sumao. Ngayon madamay tulong na. Tumulong matlaang. Orlan. Waka turturog ako. Maturog tantan Nabambanuga ka nagtrabaho. Sige lakay. Narnakan mo ni baby. Arakupan ka man nga rod bakay. Oh, anya nga'y perlita. Ada ka din maibayad yung iti abang nyo. Nasuro ka na may sabulan nyo. 180th. Adda. Ay kat nasaya at ano kasta. Diritso mati trabaho ni Orlan. Isungada na ornong ko. Yurnungam. Tanalakalaang mati abang nyo. 180th. Ngala, mabiit lang. Tayo nakalaang ti pagbayad ko kan ka. Oh, kasano nga pare? Nalbasin ti trabaho tayo. Isong agsapol tayo manin iti sa bali apanggadan tayo. Uwan nga rod pare. Nagrigat gayam ti adda pamilya na. Aya. Ne. Jak mo tawan pa'y mat pamilya. Kasano? Jak pa'y man ngamin nakasirpat iti babae nga ikalaysa. Nagrigat pare. Kastoy gayam. Masapul nga dalat ta trabaho. Tapnosan nga agbisin ti pamilya. Ay katwan na. Iso asak, jak pa'y mga asawa, ta sa anak pa'y nakasagana. Uwan pare, ta talaga narigat. Kas kanyak, marigata na ka talaga. Ay na Orlan, ay kataganos ka. Anya nga ron nga kat nangasawa ka mo, tadi ka pa'y nagplano anaimbag. Tatang, Sana ka nayon nga da maitulong mi kada kayo ken ni Perlita. Tauray anak mi ni Perlita. Mamuyo, Mike. Dapay kakabsat na apagad-adalan, Mike. uwan tatang. May tulong mi lati, may tulong mi kada kayaw. No da kawadwadan ti bagas, may. Umay da kay ikan iti sangasalop, kas jay. Uwan tatang. Isuasi ka, akan anus ka, agsalukag ka, tapnusan nga agbisin ti pamilyam. Ingatang ako, di anak yung iti gatas na. Tadyak kayat nga agbisain. Di oray man agbisin kayo kin ni Perlita. Basta saan nga agbisin ti apaw. Nataw eh. Agyaman ak nanang. Ha? Nayapayan. Anya ti mapaspasamak iti asawa Morlan. Makalawas na, ngagduldulok nanang. Apay. Aginaw manan. Uwan nanang. Ay, masurunak at talaga kadaulan. Ang burburak ti darak. Ay, anyang arod nga ay. Nagrigat lang arudan ti panagbiagda. Ita masikugmanan ni Perlita. Kas tala ti biyag abak. Kasmet ka data. Nagsasarano iditi anak ta. Nga, Agkaraanak kamot ide. Saan aya? wag, saan ta iday anarigatan. Gaputada na talgad at trabahaw. At dapay impatakder mo idi abalay apag nagdanta. Sakbay anagkalay sata. Katsak maut, nagururnungak iday bangkaw. Tadalakat nga rod trabahok maut. Nga oray may saakla ang iday akatulaw. Ala. Bayamon da Orlan. Nasayaat mo ta. No ado ti agbalin nga anak da. Iti kasta. Ado ti aputa. Ay nalakay, saan kumaparikot day ta? Ang kasanon ngay nga raw ti biagda.
Sakit agab-abang dapay. Kan awan pa'y trabaho ni Orlan ita. Bayam latay da. Nasaysaya no saan da tumipon dito'y balay. Tapno ang muda ti agsalukan. Ay, masyanak lang amain iti apaw. Saan na bali Taigat-gatangan mo't itigatas na. Wan matkit di ay, masurunak kadagijay nga agasawa. Orlan, nasaysaya at kumano sa anak pa'y nagsikog itang pagtrabaho ak kumapay. Kahit nanyahay nga raw. Di mo pa'y kaya taadamanan anak ta. Unangam kasano ngayon. Awan man ang trabaho. Adan tulat ta Bayan, rumwarak manan inton bigat tay nakagsapol iti panggadak. Nakipakpakaasi akpayan ka ni Edith. Tawan maibayad ta kunkwana ita. Kat kunanang iti kanito adita makabayad iti 2 a bulan. Pumanaw ta kanon dito oy. Anya? Di man lang makaawat mat. Data ti rumbang a makaawat kunkwana lakay. Ngamin, nalakan ti abang ta dito oy. Isu nga agsapol kan iti panggadam. Tapno saan na ta apapanawan ni Edith dito oy. Uwanan. Ala, maturog ta nga roda. Sige. Awatek sika kas 차대 돌, Agyaman aksar. 다다다, 자가야 차도 타오. 갈고 가겠지가, 오케이? Yes sir. Good. 오케이. 여기가 trabaho dito pas ko, Uwan Mr. Lee. Kat agyaman ak unay. Nasayaat nga raw no da trabaho ita ni Orlan. Wan nanang. Hay, daita ti bagbagamay kada kayaw. Arumbang nga main nagplano kayaw. Nanang. Asakbay nagasawa kayaw, nagplano kayo kumapay ngayon muna. Wan nga rod nanang. Iso daita ti pakasurunak kada kayaw. Tanarigat lang arudan ti biyagyaw. Kalpasan na, awan pa'y tinatalgad at trabaho ni Orlan. Sa ita, masikog ka manan. Nanang. Perlita, saan ko questionaran ti panagsikog mo? Ngam ti kayat ko asawan, rumbang ang nagsagsaga na kayo. Kat manipod ita, rumbang nga da kumamot plano yo iti biyag. Daytay pagsayaatan ti pamilyayaw. Wan nanang. Amok itan. Nasaya at launay, numaawatan mo ti kayat ko nga ipakaawat kada kayaw. Maawatan mi nanang. Isu nga rod nga agaw-awat akon iti labada. Tadituya kon nga aglablaba. Makalabaak mo't na nakaturog ni baby. Anya, Paturugak iti crib na. Tapno ito nagreeng, awan ti pakatnagan na. ala, nasaya at launay. Sigay, agsalukag kayaw, tapno agsaya at kayaw. Dakilan tayo tatyan mo bakit? Manulangin ang bulan ti Orayan. Kat agpas ngay kanton. Lakay. Adamot kit di ornong ko Isunto ti aramatan ta into nagpasngaya. Titangdan ko iti panaglablabada. Inor-ornong kon Ang saan ka nga aglabada pa ita? Ang mga numakapadakas ka. Sana bale? Tanagur-urnong akmatan. Tadalakat nga rod na talgat at trabaho kitan. Nga uray may salangan janitor. Pagyamanan ta dayta. Uwan bakit? Ket inot agumatang akmat iti materialis. Tapatakderan ta jay lote iti likodan ti balay datatang. Nagsaritaan min dayta. Pagyamanan ta nga rod kas talakay. Husto ti kunan ni nanang ko. Arumbeng ang nagplano ta, sakbayan nagasawa ta. Uwan nga rod lakay. Namsaan abali. Ammo ta itan ti aramidon ta. Uwan bakit? Igad kumutiag trabaho. Tapno saan tayo magbisin? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay ang mga asawa ka, agplano ka pa nga umuna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastalotibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.